Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Misy fanontaniana apetrako amintsika niany. Ohatsy atsika niany ty zany nomezana vola, isan'andro atsika omezan'olo vola. Fa le vola zay omezan'olo atsika izy miteny hoe tsy maintsy laninao zany vola ty isan'andro. Zay tsy laninao zany fa tsy ninao koa. Ahoana zany fandanianao vola igny? Moa ve laninao fahatany sa hoe moa ve ampiasainao amin'ny zavatra tena ilaina? Karaha zay zany fiainantsika eto ambony tany. Isan'andro tsika nomezany tompontsika ilaina Allah azza wa jalla fotoana. Le fotoana zay namezanantsika zany hoe tsy maintsy lany io, tsy maintsy mandalo, tsy maintsy mandeha 24 heures zany isan'andro. Fa ahoana fandanianao zany 24 heures zay? Laninao amin'ny tsara sa laninao amin'ny ratsy zay? Allah subhanahu wa ta'ala nifanta teny Qur'an makasiky landa. Allah kofa nifanta dia manambara fa manandala zavatra anankiray. Allah miteny wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Allah nifanta amin'ny fotoana wal 'asr innal insana, tena marina zany zanak'olo hoe anatin'ny fahaveza. Afa-tsy hoe zovy alladhi olo zay manao asa soa, zay ny tany mahazo nino zany avantage amin'ino amin'ity dunia ty zay. Ay Nabi sallallahu alayhi wa sallam ampianatsantsika hoe zavatra anankiroa nambara zany zay tsy hain'olo maro miprofite izy io. Ino le zavatra anankiroa? Le fahasalamana. Ino le faharoa? Le fotoana. Maro amin'olo tsy mahay miprofite fotoana, maro amin'olo tsy mahay miprofite fahasalamana. Fotoana avy aminazy lalina niny fahatany. Ameko tantara anankiray zany atsika mba fa tsika mahazo asarasaran-tsaina karakory le fotoana landrany fotoana. Tanora anankiray isan'andro izy mamaky page, mamaky ataontsika hoe feuille anankiray ny boky. Izy mamaky olo mihevitra anao ty wadala, anao ty ino ma zavatra eritreretinao mila atao amin'ny fiainany, nefa isan'andro izy mamaky foana. De jereo nandeha fotoana maromaro, tanao hoe lasa anisan'ny manam-pahaizana na mahay satria niny noho ny boky maro zay nivakin'izay. Noho ny fotoana tsy nambelany verivery fahatany, izy lasa nanino navitany récolter namory fahalalana maro. Ka ohatsy atsika niany isaka fotoana mandalo amintsika, miezanao niany hoe za maky boky 1 page isan'andro. Dinio anatin'ny semaine 7 page ny vovakinao zany. Fi fahalalana zay azonao de ka tsika mila miprofite am'le fotoana satria fotoana zay nameny Allah subhanahu wa ta'ala tsika io. Ohatsy atsika tsy mahay miprofite fotoana me mandeha foana, tsika mahay miala amin'ny dunia ty foana, tsika mahay amin'ino? Fa tsika zany mila miezaka tsy mandandany fotoana amin'ny zavatra tsisy dika fa lanio amin'ny fanakekezana Allah subhanahu wa ta'ala fotoana io ay lanio amin'ny fahalalana fa kaza lanino amin'ny zavatra anankiray tsy tonga atsarana aminao, tsy tonga ino aminao, kaza lanino amin'ny zavatra zay no avitra vakaty amanaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.